Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sana segala sesuatu itu ada konsekuensinya sana. Sama-sama maklum kan. Contohnya menerima bansos. Menerima bansos itu konsekuensinya kalau ndak namuah divaksinasi antitoksin COVID-19 balik, maka bansos ndak dapat dah lain. Baik itu juga kalau mengaku beragama Islam. Beragama Islam tu kalau mengaku juga kerajuan ajarannya, kerajuan tidak mengarajuan rukun iman nananam, ndak mengarajuan rukun Islam na limo do. Contohnya rukun solat tu 3 baleh, ndak itu aja yang kerajuan do. Tapi sesuaikan kelakuan, sesuaikan nanan dipabuek jo apa-apa nan diucapkan. Bagati sana le setuju nak. Ada metodenya menyatuan banyak-banyak jamaah nan banyak tu nan buat buih di lautan tu. Karena masing-masing kelas ulil amri lah namanya pemimpin jamaah tu. Nan pemimpin jamaah tu saja alun menegakkan hukum Allah dolai. Alun sawana-wana mai duit na sunnah dolai. Itulah jamaah pula papaso-paso mai kuian permintaan ulil amri. Sesudah itu tu barabui jamaah pula. Apalagi dewa Minang musim-musim umroh tu agar-agar jamaah namolah bersiarak. Ustaz-ustaz tu padahal tu. Lah jaleh tu sana. Awak sambung lah lewat komentar lah ya, tahu basuh lah capek-capeknya. Jangan bersiarak aja di balai adat di Musaji itu.